Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Resulillah salavatullah aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Hamd sana maqtolar alamdın Rabbisi Allah Taala maqtolar bolsun. Dua salamlar uluğuz Muhammed aleyhissalamga jana sahabalarına, üybilerine bolsun. Allah Taala maqtolar peygamberga dua salamlardan keyin o Құдайдың құлдары, dinde imanda olgan menin bir tuğandarım, birinci özümdün nafsıma qala berse sizlerge bolgan osiyatım, Allah Tebaraka ve Taala'dan korkula. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah Taala keremetli Kur'an-ı Keriminde Tahrim suresinin 8. ayatında imandılarga kayrılıp bunday deydi: Ya eyyühellezine amanu tubu ilallahi tawbeten nasuha asa rabbukum en yukaffir ankum seyyiatikum ve yudkhilukum cennetin tecri min tahtihal enhar. Sadakallahul azim. O iman keltirgendir. O Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirip iman keltirgen bendeler. Allah'tan çın yürekten, Allah Teala'ga çın yürekten tövbe kılgıla. Rabbinger günöңөрдү öçürüp tübölük bolgan astынан daryalar akkan beyişte Allah Tebaraka ve Taala beyişke kirgizer. Ya eyyühellezine amenu, o Allah'ın barlığına bilgen iman keltirgen bendiler, tubu ilallahi tawbeten nasuha, Allah Teala'ga çın yürekten tövbe kılgıla. Asa rabbukum en yukaffir ankum seyyiatikum. Rabbiңar günöңөрдү öçürüp tübüden daryalar ağıp turgan beyişlerge kirgitse acep emez. İmam-ı Tirmizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hadisli özünün kitabını çıkarıp bu hadisli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: Kulli bani Adem hatta'un ve hayrul hatta'ine tevvabun. Bardık adam balasının baldarı kata kılıuçu, kata kılgandarın en jakсы katasın moynuna alıp tövbe kılgandar. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, imandı adamga tövbe kılıp bul vacip. Bir adaşıp kalgan kezde, kata kılgan kezde tez arada şaşılıp tövbe kılış gerek. Erteң tövbe kılam, bir gün tövbe kılam, pensiyaga çıkkanda tövbe kılam emes. Her bir günödön al jasagan günöң kichine bolsun, çoң bolsun, katalarыңдың çoң kichinesine karabastan tövbege şaşılış gerek. Ve la tastasgirannal ma'siyah. Eç kaçan kılgan kılmışыңды kichine debegin. Kichine dep turup tövbeni unutup koyba. Fa innaka ta'sil ilah. Sen kimge günөө kılıp atasın? Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Sen günөөңдүн kichineligine emes, sen günөө kılgan zattın uluğuna kara. Senin katаңдын adaşkandığın kiçinekey debegin, oşo sen kılgan kata jaratkan Allah Taala uluğ zattın aslında kanday. Oşondan tövbege şaşıl. Al kiçine bolsun, çoң bolsun. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, eger bir namazды kaza kılıp koysoň, namaz okubay жүрgөн bolsoň, tileке karşı köptür. Uşul jumaga kelgender de azыр. Özü bilip turat. Söz men jönde olup atat dep. 50'ge kirgende araң balagatka jetti. 50'ge kirgende araң sajda kılıp başladı. Kebirler 25 yaşında darat algandı үйröndü. Kebirler 65'inde үйröndü. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, tövbe kılganda benamaz bolup jürötleň. Tövbe kılıp kantasın? Kudayım keçire köremez. Oşo namazыңды baştagın. Senin tövbeňiň kabul bolusu oşol katalarыңды joyup jakşı jolga түшүү. Eger hurmatlı Müslüman bir tuğan, senin kılgan kataң bir bendenin arasında olsa, bendenin hukuku olsa, hurmatlı Müslüman bir tuğan, birödün akını alıp koydun, tarazdan aldap koydun, jerin basıp aldın, dükönün tartıp aldın, kayra bergin. Andan keyin tövbe kıl. Bendenin akını öz esine kaytarıp bergin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde mınday deydi. İmam Bukhari rivayet kılan hadis: "Men kana indehu mazlamatun li ahi فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ
ey fil ahira dinar ve dirham. Kim biröөгө zulüm kılgan bolsa, biröödün akın jegen bolsa, dinar dirhamdın, euro dollardın, som rubildin ötpey kala turgan жерге барбастан murda bul dünyada adaldaşıbasın, akın kaytarıp bersin degen söz. Biröödün akın aldın mı? Biröödün pensiyasını jep koydun, jetimdin akın jep koydun, biröödün tarazdan aldap koydun mu? Ahiretke bargan kezde senin akçaң eç nerse ötpeydi al jerde. Sooп günөө menен mamile bolot. Oşol ölüm kelbestен murda bul dünyada adaldaşıp al deydi. Razı kıl degen söz, akını kaytarıp ber degen söz. Hurmatly musulman bir tugan Peygamber "Femen kana li ahihi muslim indehu madlamatun fi irdin." Kimde-kim bir musulmandın namısıga tiyip koygan bolsa, bir musulmandın kurdomat kılıp koygan, bir musulmandı gıybat kılıp koygan, bir musulmandı aşa çağıp tildep koygan, kana sayyi'atan fi malin aw kana akla malin, je malın jegen bolsa, aw sabbahu je tildegen bolsa, bir sebepsiz. Falyubri zimmetehu al-yawm. Bugün oşonu menen adaldaşsın, keçirim surasın. Gıybat kılgan bolsa, keçirip koyasız. Men sizin artыңızda moğol jerde jaman süйлödüm. Etinizi jep koydum. Fa innal amru yawmal qiyamah şadid. Bul dünyada kede uyalam deysin. Ahirette ahval öte ağır bolat. Ahiretke kaltırba degen söz. Ahiret yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibeti ve banih. Yevme yefirrul kıyamatta her bir adam özünün bir tuğandan kaçıp kalat. Jölögün bolgon, tayanıcın bolgon bir tuğan ağаңdan kaçasın. Ve ummihi ak sütün bergen enеңden kaçasın. Seni üçün çoğoyutkan ömürün den soğluğunlardan atаңdan kaçasın. Jana bir balışka baş koygan ömür joldoşundan kaçıp kalasın. Oşondoy күн келбестен murda bul dünyada biröödün akın jegen bolsоң kaytarıp ber. Biröödü gıybat kılgan bolsоң keçirim sura. Biröödü sökkön bolsоң keçirim sura. Biröödün jerin, bir karış jeri kaytarıp bergin. Fatubu ilallah jemi'an eyyuhal mu'minun. Allah aytat, o imandılar, barıňar Allah Taalaga tövbe kılgıla. O imandılar, Allah Taala barıňar tövbe kıla. Qablan tamutu ölbestен murda. Ölüm kelbestен murda tövbe kılga. O musulman bir tuğanım, ajalың jetbestен murda tövbe kılgın. Bul dünyada kıyın bolup, biröödөн kılmışыңды jaşırooň mümkün. Birok kıyamatda bardyk sırlaryň açılıp kalat. Bardyk sırlaryň aşkere bolat. Hurmatly musulman bir tuğan, birok kebirler oturup men 30 yıl benamaz jürdüm. 30 yıl atın öçkür araka kul boldum. Menin de tövbemdi kabul kılav eken, men dey bendenin de tövbesi kabul bolawu dep şektenbegin. Allah'ın rahmatını ümitini üzbegin. Allah Kur'an-ı Kerim'de Zumar suresinin 53. ayetinde mınday deydi. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemi'a innehu huvel gafurur rahim. Sadakallahul azim. Ey Muhammed, benim pendelerime aytkın deydi. Allah Teala Peygamber, ey Muhammed kul, ey Muhammed aytkın benim pendelerime. Kul ya ibadiyellezine asrafu. O Allah'ın bendeleri, ömürlerini israf günö menen ötközgön bendeler. Namazsız, daratsız, imani İslam yolunda düşpöstön ömürlerin 10'dagan yıldarın, 20'lagan yıldarın, 30'dagan yıldarın tuğra emes yolda ötközgön bendeler. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitsiz bolbogula. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Elbette Allah bardı günahlarını keçiret. İnnehu huvel gafurur rahim. Çınında al, keçirimdi, rayımdı uzat. Hurmatly musulman bir tuğan. Meni bar tövbe kılsam da kılbasam da mendey şermende, mendey buzukta Allah azap kalat debe. Allah'a jaman gümende bolbogun. Hurmatly musulman bir tuğan, jaratkan Allah Taala en mehrimdi jana en keçirimdi zat. Mo hadisi kudsiga kulak tutuşayız. Birok hadisi kudsini okudan murda süýüktүү paygambarımızga bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Жараткан Аллах Таала хадиси кудсиде айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисти Анас ибн Малик пайгамбардан, пайгамбарыбыз Аллах Тааладан жеткизип мындай дейт Аллах Таала. Я ибн Адам, ey adam atanın baldары, ey adam balası. Ma da'awtani ve racawtani ghafartu laka ala ma kana mink ve la ubali. O adam balası, kaçan maga dua kılsan, menden ümit kılsan, ghafartu lak, seni keçirem. Bardık katalarını ve la ubali, senin katağının kançalık ekenine hiç köngül burbayım deydi. Allah, ey bendim, kaçan maga dua kılsan, menden ümit kılsan, rahmatımda ümit kılsan, senin bardık günahlarını keçirem. Senin günahının ölçümü, jılı sanı kança ekenine hiç köngül burbayım deydi. Ya İbn Adam, Allah Teala, o adam balası, lev balagat zunubuka ananes sema, eğer senin günahların asman tirep kalsa, sümme istiğfartani, ki maga istiğfar etsen, astagfirullah, Allah'ım beni keçire kör, adaştım, katamdı boynuma alam desen, gafartu laka, senin günahını keçirem deydi Allah. Ya İbn Adam, ey adam balası, inneke lev ataytani bi qarabil ardı hataya, eğer sen cer tolgun katalar menen kelsen, sümme laqitani la tuşrike bi şey'en, la ataytuke bi qarabiha mağfira. Biroq sen cer tolgun günah menen kelgen menen, maga keler kezinde, al menin barlığıma, birligime, жалгыздыгыma şerik koşposton iman menen kelsen, senin bardık günahlarыңды cer tolgun keçirim menen kütüp alam deydi Allah. Allah, o Kudayдын kulları, karang urmatlı Müslüman bir tuğan, jaratkan Allah tabaraka, o adam balası, eğer sen cer tolgun kataların menen kelsen, biroq menin barlığıma, birligime, жалгыздыгыma şerik koşposton kelsen, cer tolgun keçirim menen seni kütüp alam deydi. Allah Teala'ga tövbe kılgıla, jaratkanга kayrılgıla. Fafirru ilallah, inni lekum minhu nazirun mubin. Sadakallahu azim. Az-Zariyat suresi 50. ayet. Fafirru ilallah, o adamlar, Allah'ın varlığına, birliğine iman kettirgen bendeler. Fafirru ilallah, Allah Teala'ga kaçkıla, Allah Teala tarafka çurkağıla deyin, günahsünden kaçkıla. İnni lakum minhu nazir mubin. Elbette men Allah Teala'dan açık aykın eskertүүчүмүн deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın rayımına kaçkıla, Allah'ın günahsüden, kılmıştan tuğra jolga kaçkılga. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, jaratkanга жалбарып tövbe kılуу temasıga emnege toktolup jatam. Aldığımızda aylardın sultanı bolgon Ramazan ayıga sanalуу күндөрү kaldı. Ramazan ayına biz dayardık görüşümüz gerek. Ramazan ayına biz produkt alуу menen emes, biz özümüzdü ruhani dayardap, günahlardan, katalardan tövbe kılıp, oşonda ilk Ramazan ayıga bir taza bolup kirүү üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, min saadetil mar, bir insandın baktılуулuğu emnede, an yutuyla umrah, Allah Teala adamga uzun ömür verse, ve yarzukahullah el inabe, oşol uzun ömürde Allah tövbe kılууdu nasip kılgan bolsa baktılуу adam. 60 yıl, 70 yıl, 90 yıl yaşagan menen çekesi sacdanı körбөсө, jaratkanga tövbe kılbagan adam hiç baktısız al. Anda bakt degen nerse yok. İnsandın baktılуулuğunun alamatı Allah ömür beret, al ömüründe Allah aga tövbe kılууdu koşa beret. Jaratkan Allah Teala Nur suresinin 31. ayetine mınday deydi. Ve tubu ilallahi cemiyan eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun. Sadakallahu azim. O imandular, barınar Allah Teala'ga tövbe kılgıla. Acep emes, jеңишке, beyişke jetseňer. Allah günöňördi keçirip, beyişti berse. Kebirler aytat, men emnege günü tövbe kılam deydi. Allah bul jerde ve tubu ilallah cemin eyyuhel mu'minun. O imandular, barınar Allah'a tövbe kılgıla. Acep emes, jеңиш çınıgı jеңиш, beyişke jetibdi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, salihlerden ulup ötken alımlarımızdan
Allah'tan korkkan takvadar bir insan mınday deydi. Al adam 60'ka kiriptir. Бұл жерде 60'ka kirген адамдар елестетіп көремін. Бүгін мен 60 yaşқа толыппын дейді bir ақсақал. 60 yaşқа толғанда жашаған күнімді есептесем 21.500 күн жашаппын дейді. Қанша? 21.500. Кейін ақсақал айтады. Егер күніге бірден күнә қылған болсам 21.500 күнәм бар. Бірақ сен бенде елестетші, күніге бір күнәмен шектеліп қалдың ба? 60'қа кірген ақсақал, егер күніге бірден күнә қылған болсам 21.500 күнәм бар екен. Жаратқан Ассаға қандай барам дейді. Тоба қылып жал барады, илайды. Ошол жерде тоба қылған жерде жан береді. Урматтуу мусулман бир тууган. İnsan, her bir insan keçinde oturup kampanyanın menen je soodаңда өзүң отчет берген сыяктуу, эсеп алган сыяктуу өзүңдүн нафсыңа эсеп бер. Алган демиңе, жашаган күнүңө, жүрөгүңдө эмнени ойлодуң? Аллах Таала берген ден соолукту кайда пайдаландың? Канча күнөө кылдың? Урматтуу мусулман бир тууган. Кээ-бирлер айтат, "Жеке мен не күнөө кылыппын? Кайсы күнөөмө тоба кылам дейсиңби?" Егер күнүгө bir ката күнөө кылганда birden taş alып бардагы огородуңа таштай бергин. Ар бир катаңа bir чөчүн аялга карап койдуң. Бирөө тилдеп койдуң. Бирөөдү гыйбат кылып койдуң. Бирөө ушак айтып келсе угуп койдуң. Ошо жасаган күнөөңдө өзүңдүн үйүңө огородуңа алып барып таш таштай берчи. Bir айда үйүңдө таш басып кетет. Bir жылда үйүңдө bir дөңсө пайда болуп калат, же тоо болуп кетет. Урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Кур'ан-ы Керимде Мужадала сүресинин 6-cı ayetinde мындай дейт. Ahsahullah wa nasu. Sadaqallahul azim. Al işlerin ben desen. Unutup koydun kılgan katalarыңды. Allah esептеп койгон Allah'ın perişteleri. Al жазылып турат. Al tövbe menen öçet. İstiğfar menen öçet. Sen unuttum debegin. Sen unutsaң da Allah Taala'nın perişteleri жазган нерсе unutulbayt. Урматтуу мусулман бир тууган. Sen жасаган күнөө кылган катаңды канча чоң элестетсең, Кудайым ушунча чоң кылып койдумбу? Ушундай адашып калдымбы? Ушундай чоң күнөө кылдымбы деп сен жасаган күнөөңдү чоң санаган сайын Аллах Таала настал күнөө кичирейт. Бирок сен жасаган каталарыңды бул эч нерсе эмес, мындай эч нерсе эмес, арзыбаган нерсе го деген сайын ал Аллах Таала настал эң чоң коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir hadiste aytkanda özünün jakasın karmap ушинтип айтат. La tahqiranna sagair. Кичине күнөөлөрдү сен эч нерсе эмес деп, аны тоготпостон кичике эсептебегин, көңүл бурбай койгун. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul. Ошо сен айткан кичине күнөөлөр bir кишиге топтолот да, hatta yuhlikanna. Пайгамбар жакасын кармап, ошол кичине күнөөлөр инсанды өлтүрөт дейт. Өлтүрөт дегени иманыңдан чыгарып коет. Дозокко алып барып коет. Урматтуу мусулман бир тууган. Басбай чеккендер көңүл буреме? Бул неке макруда дейсиң, а? Bir күндө канча жол жасайсың ошону? Тамеки тартып алып, устаз бу, кээ-бир устаздар айтат го, бу макру же андай арам эмес экен го. Ошо тамеки макру болуптур. Bir күндө канча чегесиң? 20 макру. Топтолгондо эмне болот? Bir жылда канча болот? Кээ-бирлер да мактанып коет. Мен дейт 30 жыл стажым бар тамекиде дейт. 30 жылда элестеткин, эмне болдуң? Урматтуу мусулман бир тууган, ошол кичинекей кээ-бир күнөөлөрдү сен кичине деп эсептебегин. Сен көрүп турган тоолордо ошо майда-майда таштардан болот. Инналлах азза ва жал якбалу тавбатал абд ма лам югаргир. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Абдулла ибн Умардын баласы Хазрет Абдулла айтат: Инналлах якбалу тавбатал абд ма лам югаргир. Аллах бенденин тобосун гаргарага чейин кабыл кылат дейт. Гаргара деген жан бергенге чейин. Бүгүн денеңде жаның барбы? Тоба кыл. Бирок гаргара болуп, денең рухуң чыгып тамакка келген кезде, молдеке айткан өлүм чын экен. Эми тоба кылдым десең, ал кезде тоба эшиги бекилет.
O namazga жалкоолонгон insan. Kança жылдан beri bağımdatты kaza kılgan insan. Kançadan beri jegen içkenine köngül burbagan insan. Toba kıla turgan vak kelgen jok bu. Kel, Ramazan ayıga kirbesten burada toba kılgın. Allah Teala'ga jalbara turgan vak kelgen jok bu. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 222. ayetinde Allah Teala mınday deydi: "İnnallaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin." Albatta Allah toba kılgandardı süyet. Jana toba kılıp günöөлөрдөн taza pakiza bolgan insandardı süyet. Özüңe okşogon çiğketten bolgan bir bendege jagыныш üçün, birödün süyүүгө jetiş üçün ne hareketler kılasın? Bette Allah Teala aytat: "İnnallah yuhibbut tawwabin." Allah toba kıluvçılardı süyet. At-taib degen birine tawwabin toba kıluvçılar, köp toba kılgandar süyet eken. Allah'ın süyүүгө jetkin kelebi? Toba kıl. Ve yuhibbul mutatahhirin, günöөлөрдөн toba kılıp pakiza bolgon, taza bolgon insandardı Allah süyet de jaratkan Allah Teala. Allah'ın süyüne jetiүү üçün toba kılууdu barыбызга Allah nasip etsin. Tavba suresi. Sürenin adı ne eken? Tavba. Tavba suresinin 104. ayetinde Allah: "Elem ya'lemu ennallahu ve yakbalut tawbata an ibadihi ve ya'khudus sadakat ve ennallahu huvet-tevvabur rahim." Alar pendeler tövbany jana sadakalardı kabul alışın, Allah Teala kabul alışın bilişpeybi deydi. Çınında Allah tövbelerdi kabul alıcı jana rahimduu zat. Elem ya'lemu, bu bendeler bilbeybi eken. Ennallaha, elbette Allah huve yakbalut tövbe. Al tövbelerdi kabul kılat. Hurmatlı Müslüman bir toğan. Allah Teala özü eyter. Menim pendelerim alardın tövbesini kabul kılarımdı bilbeybi eken deydi. Tövbe kılgıla kabul alam deydi. Bu surenin adı ne eken? Tavba suresi. Bir Gafir degen surat var. Gafirden keçirimdүү. Gaffar Allah Teala'nın sıfatı. Gafiriz zembi, günöөлөрдү keçirүүчү. Ve kabilut tevbi, tövbelerdi kabul kıluvçu zat Allah. Gafir suresi 3. ayet. Gafiriz zemb, günöөлөрдү keçirүүчү. Ve kabilut tevb, tövbelerdi kabul kıluvçu. Toba kılbagandar emin okup koyup Allah Teala ne deydi sen jönünde? Toba kılbagan bendeler jönünde Allah: "Ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun." Alemi kimde kim toba kılbasa ağlar, zalimdar, özünün bende özünü özü zulüm kılgan bulup. "Ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun." Kimde kim toba kılbasa al özüne zulüm kıluvçu zalim insan al. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Malik İbni Dinar degen tabiin ötken. Tabiin sahabalardı körgün. Paygambardı körgöndür. Paygambardı körüp imanға kelgen adamlar sahaba olur. Paygambarın zamanında yaşay albastan sahabalardı körüp sahabalar menen imanda, İslamda жүрген insanlar tabiin olur. Bul Malik İbni Dinar tabiinlerden. Bul kişi öz jönünde mınday deydi. Qarang. Oşo paygambar güvölük ötken en altın kılım, hayrul kuruni karni paygambar aytadi, en altın kılım menin yaşagan zamanım, summellezine yeluna, andan keyin sahabalardıki, summellezine yeluna, andan keyin tabiinderdiki, tabiin paygambar güvölük ötken altın zamanda yaşagan insan. Bирок oşoga karabastan Malik İbni Dinar mınday deydi: "Bada'tu hayati da'in sakiran asiyan." Men yaşoomdu şunday başladım deydi. Alkaş bolup deydi. Günökör bolup deydi. Mas bolup deydi. Azlimun nas adamlarga zulüm kılam deydi. Ve akulul hukuk adamların akın jeymin deydi. Akulul riba sütkorduk kılam. Akça biröge versem prosent menen berem. Adribun nas adamlar uramın deydi. Af'alul bardık jasayım deydi. Af'alu kullul mazalim la tujad ma'sa illa wartakabtuha. Adamdın akılıga kelgen kaysı güne olsa bardığın jasaganmın deydi. Malik İbni Dinar. Şadidil fucur. Jamanlıkta da çekten çıkan jaman elem deydi. Yetahaşen nas min ma'siyeti. Adamlar menin kılgan kılık joğrugumdan günömden jirken etile deydi. Malik İbni Dinar men jasagan insan işlerden adamlar jirken et. Yakul fi yevm minel eyyam işte
İştaqtan etezevvec. Күндөрдүн биринде үйлөнгүм келди дейт. Ушундай бузуку Малик ибн Динар үйлөнгүм келди. Үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн кийин Аллах Таала 1 жылдан кийин кыз берди. Kızımdı deyit, Fatima деп at koydum deyit. Kızın atını kim koyuptur? Fatima dep koyuptur. Fatima kızım deyit, meni közümdün karegi oldu deyit. Erkelegen sayın, çırkagan sayın kızga bolgun mahabbatım, kızım 2 yaşka tolu elek kızım deyit. Arak içeyim desem kelip ele, botulkamды töküp salat, kolumdan stakanımdı alıp ırgıtıp salat, hiç içirmeyit deyit. 2 yaşka tolu elek deyit. İçimde deyit, kızıma bul nerseni Allah Taala berip atat ko dep kızga bolgon sүйүүдөн kızımdın közüm karegi kızım oşol nerseni ala bергенден aragımды taşladım içpey koydum deyit. Kızım çoğoygon sayın menin de imanım çoğoya başladı. Allah Taalaga jakınlay başladım. Tövbe kılıp başladım. Biroq hurmatly musulman bir toğan kızım 3 yaşka tolgon kezde ajal jetip kızım ölüp kaldı, kaza olup kaldı deyit. Adamlarda күчтүү imanım жоқ eкен. Allah Tabarga bergen sınavga çıdabastan murdagı bolgondan 10 есе jaman bolup kettim. Murdagıdan köörөөк içilge berilip kettim. İmanım күчtүү emes eken. Sabır degen nerse жоқ eken. Allah bergen sınavga çıdabadım. Murdagıdan da jamanраак boldum deyit. Şaytan menin akılım oynadı deyit. Şaytan uşunday azgırdı. Şaytan mınday dedi deyit. O akılım azgırgandan keyin palançı, bugün uşunday içkin, hiç kimsen de iç albasın. Uşunday dedim, bugün ömrümde içmegendi içemin. Ömrümde murda bolbogonday mas bolom. Bugün kebir kırgızlar açığı basat degende, oşa kızının kaza bolgonuna açığı menen basam dedim deydi. Tünü menen taң atıkça içtim deydi. Biroq taң жүрgön kezde bağımdat namazında okutab kalıpmın. Tüşümde tuş gördüm. Tüşümde kıyamet kayım boldu. Kap karanğı tündeüz. Kıyamet kayım bolup, hurmatly musulman bir toğan, aylanadagı daryalar, dengizler, okeanlar ot bolup janıp başladı. Jerler titrep başladı. İnsanlar kabırdan çığa başladı. Kıyamet gününü adamlar top bolup, cemaat bolup esepke baratat. Oşol adamdardın arasında men de baratam. Biroq her kim insandın atı menen çakırıp jatat. O palançı esep bergeni kel. O palançı esep hesabыңды ber. Jaratkanın aslına kel. Kokustan menin atım çıktı. Malik ibn Dinar. Adamdardın yüzüne karasam korkunçtan bardı kap-karаңғы olup kalgan. Kap-kara olup kalgan. Menin atım atalgan kezde tüşümde bul deydi hurmatly musulman bir toğan. Malik ibn Dinar'dı meni jaratkanın aslına esep bergeni kel dedi. Mahşar günündeüz. Men bara jatkan kezde kokustan çoğun bir yılan gördüm. Öte çoğun yılan. Oğuzunu açıp men tarafka kol salıp kele başladı. Men kaçtım. Öte korktum. Özümdü jogottum. Kaçkan sayın kayda bararım bilbeyim. Alıstan bir karıgan aran kelatkan aksakaldı görüp canına geldim. Atake, aksakal, jardan berin. Artımdaki yılanla meni saktan dedim deydi. Karıgan aran turgan aksakal balam. Men sağa jardan beri albayım. Men ahvalımды körüp turbaysın mı? Men özüm jardan beri albayım. Biroq sen bul tarafka kaçkın dedi deydi. Bir tarafты körsetті. Aksakal körsetken tarafka kaça başladım. Kelsem jardın aljağında aloğlanıp jatkan dozok nottoru deydi. Vata menim ne? Yılandan kaçıp men jarga dozokka düşmökmünbü dedim. Kayra aksakalga çurkap geldim. Jardan berin desem, balam men sağa jardan beri albayım. Bul tarafka kaçkın dep ekinci tarafты körsetті deydi. Malik ibn Dinar ekinci tarafka kaçtım deydi. Hurmatly musulman bir toğan. Karıgan aksakal balam men jardan beri albayım. Ekinci tarafka toğuğa jakın kelsem, toğudun aylanasında jaylooga okşogon jerde jaş balдар oynop jatıptır. Kичинекей naриsteler. Men çulgap kelatam, артымda yılan kууp kelatat. Oynop jatkan jaş balдар, Fatima, jetkin atanga jardan ber.
Fatima atan kelatат, atana jardam ber dedi. Men karasam oşol baldardın arasında kızım eken. Çurkap geldim. Kızım beni kucaktadı dağın, tizeme oturdu. Kızımdı görüp kuvandım. Kudayıma şükür menin balagatka jetpesden, güne kılbastan kazı olgan kızım var eken dedim. Kızım on kolu meni işaret kıldı dağın, жыланды артқа кайтарды. Андан кейін менің жанымда отырып, қызым ушул аяттан, кереметті Құран-ы Кәрімден мындай деді. Я абати, о ата, деді да Құрандан бұл аятты оқыды. Құран-ы Кәрімде Әл-Хадид сүресі, Темір сүресі 16 аят. Әлем я'ни лиллазина аману тахша кулубухум ли зикрилlah. İmanды адамдар үшін мурдагы китеп ээлери сыяктуу болбостон, жүрөктөрү Аллахнын зикри менен андан түшкөн аяттарга титиреп корко турган убакыт келбедиби? Мурдагы китеп ээлери сыяктуу, Яхуди христиандар сыяктуу болбостон, бул имандууларга Аллахнын зикриден, Аллах Тааладан келген китептерди окуган кезде Аллахдан коркуп, Аллахнын жолуна түшө турган убакыт келбедиби деген аятты окуду. Фабаки, бул аят тукканда ыйладым. Я бу аят, кызым, силерде Куран окуйсуңарбы дедим. Десем, ата, биз Куранды силерден жакшыраак окуйбуз. Куранды силер түшүнөсүңөрбү? Атаке, биз силерден жакшыраак түшүнөбүз деди. Кийин кызымдан сурадым. Кызым, ал жыланды кандай кайтардың? Ал ким деди? Эмне болгон жылан десе, ата, ал сенин кылган кылмыштарың, күнөөлөрүң деди. Günöөлөрдү кылган сайын ушундай чоңойто бердиң. Ошо сенин күнөөлөрүң артыңдан сени дозокко кууп келди деди. А мен келип жардам сураган, мага жардам бере албаган аксакал ким дедим. Ата, анан сенин сооп иштериң деди. Сенин жасаган бир сооп ишиң жок сени сактай турган. Сени күнөөлөрдөн, дозоктон сактай турган бир жакшы амалдарың, ошондой сага күчү жетпеген айласыз бир эмең бар деди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул күнөөлөрүң деди. Кийин ичимде айттым, эгер менин ушундай наристе кызым болбогондо, менин барып түшө турган жерим дозок экен. Кудайыма шүгүр, балагатка жеде өзүмдөн алдын каза болгон кызым бар экен. Кызымдын шафаатын насип кылдым дейт. Кызым менен ошондой Куран окуп жаткан кезде эртеңки намаздын азаны болуп ойгондум дейт. Тура калып гусул кылдым, даарат алдым. Баамдатка келип имамдын артында Аллаху акбар деп ыктыда кылсам, имам Фатиха сүрөр валаддаллин. Фатиханы бүткөндөн кийин Хадид сүрөсүнөн Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикрилlah. Акыйкатта Аллахнын аяттарына зикиринде муйган мезгил келбедиби? Башыя турган кез келбедиби деген аятты окуду, мен ичимде келди дедим дейт. Ошол Малик ибн Динардын тооба кылышына себеп болгон бул түш экен. Андан кийин Малик ибн Динар иманга, исламга келип, күнөөлөрүн таштап, табииндердин арасында эң чоң алымдардан болот. Табииндердин өмүр баянын окусаңыз, Малик ибн Динар деген өтө чоң алым. Урматтуу мусулман бир тууган, табииндердин имамдардын имамы. Эми караң, бул киши эмне менен белгилүү еді? Малик ибн Динар түннөн таң аткыча ил ачып экен. Тооба кылгандан кийин да. Туура жолго түшкөндөн кийин бул табиин түндөлөрү тахажжудка турса таң аткыча ил айт эле. Мындай дейт: "Ва яқу илахи анта вахдака аллази я'ламу сакинил жанна мин сакинин нар." Ey Rabbim, sen жалгыз өзүң билесиң. Kim beyişke varat, kim dozokka varat. Men senin benden dozokka baruçulardanmın mı? Je beyişke baruçulardanmın mı? Anı men bilbeymin dep ыйлайт. Малик ибн Динар тооба кылат, жайым истигфар айтат, намазга турган кезде таң аткыча намазда ыйлайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Малик ибн Динар кийинчерээк аалым болгондон кийин мечиттин эшигинде турчу экен дайым. Жамаат мечитке келген кезде мечиттин эшигинде туруп алып мындай: "Айюхал Абдул Ас, уд ила маулак." Ey günökör bende, kojoyununa kaytkın. Ayuhal Abdul Aqil, gafil. Ey kabilette
жашоосунан максатын унутуп койгон бенде уд иля маулак, кожоюнуңа кайткын, экеңе кайткын. Ayyuhal Abdul Harib, Kuday'ın үйден kaçkan bende, kojayınыңдын үйüne kelgin. Meçitin eşiginde daim elde uşuntup çakırçı eken. Jaratkan Allah Taala barızga tövbe kılın nasip etsin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, فَنَادَ فِي الظُّلِمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Zunnun, Yunus aleyhisselam. Al karanlıklarda kaldı, kittin kursağında. Özde özünden başka ilah yok. O Rabbim, sen aru taza kudaysın. Men zalimlerden bolup kaldım. Dep jaratkanга jalbarıp dua kılatken. Fenada fi zulumat. Kittin içinde karanlıkta nida kıldı Yunus peygamber. La ilahe illa ant. Sıyınuğa tatıktu bir gana sen varsın. Subhanak. Sen aru taza zatsın ey Kudayım. İnni kuntu minaz zalimin. Men özüme zulüm kılgan bendeden boldum. Biz de özüne zulüm kılgan bendelerden biz tövbe kılbağan için. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din dualardan bir dua. Uşul dua menen bugünkü sabakты ayaktayım esinizlerde kalsın. Uşul duaga toktulam. Allahümme inni a'udhu bika min kalbin la yakhsha. Allah'ım meni senden korkpağın yürekten sakta. Allahümme inni a'udhu bika min kalbin la yakhsha. Kudayım senden korkpağın yürekten sakta. Ve min dua la yusma. Sağa uğulbagan günöden saktagın. Hazır bu duanı biraz çeşmele verim. Sen kabul kılbagan duadan sakta. Ve min nafsin la teşba. Toyboğun nafstan, kaniyet kılbagan nafstan sakta. Ve min ilmin la yenfa. Payda berbegen ilimden sakta. A'udhu bike min haulay arba. Ey Kudayım, jogorda aytılgan 4 nerseden meni sakta deydi. Emi duaga tereң toktolobuz. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhsha. Allah'ım senden korkpağın yürekten sakta degen. Ey Kudayım, seni estegende korkpağın. Beyişingde ümit kılbağın. Dozoğundan korkpağın. Vaaz nasihat aytılsa korkpağın, akılına kelbegen yürekten saksa. Nasihat aytılsa nasihat ukpağın yürekten sakta. Allahümme inni a'udhu min kalbin la yakhsha. Senin korkpağın yürekten sakta degeni barızda yüreğimiz var. Her cuma kelip bayan uğabız, ayat uğabız, hadis uğabız. Bırak yüreğimiz özgördü mü? Sen istegen kezde dozoğundan korkup iyiladın mı? Beyişin ümit kılıp közünden jaş aktı mı? Je bir nasihatga tasirlenip çıkkandan keyin jaşoğunda biraz özgördün mü? Fevailun lil qasiyati kulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin. Sadakallahu azim. Fevailun lil qasiyati kulubuhum. Allah'tı eskerüden yürekleri taşboğur bolup kalganlarga ölüm bolsun deydi. Allah'ını istegende de, dozokta istegende de, ahirette istegende taşboğur, közden jaş akpaydı. Allah'ta eskerüden yürekte taş bolup kalganlarga ölüm bolsun. Alar anık adaşmışlar. Ulaika fi dalal mubin. Yürekler başka nerseni oylaydı. Yürekler başka nerseni süyedi. Ve min dua la yusma. İkincisi neydi? Kudayım sağa uğulbagan Arapça teksti. Ve min dua la yusma. Sağa uğulbagan duadan sakta degeni. Bunun la yustajab. Sen kabul kılbagan duadan sakta. Uğulbagan degeni hurmatlı Müslüman bir tuğan. Duanız Allah kusu kelbegen dua. Emnege o kusu kelbeydi? Sen duanda jaman kılmış suraysın. Je tuğan urukmen karım katnaştı üzüdü suraysın. Je aram tamaktı jep alıp dua kılasın. Allah al duanı kus kelbeydi. Biröge zulüm kılgansın. Birödün akın jegensin. Hurmatlı Müslüman, dua kılgan adam duanın şartlarını jarına keltirgen emes. İhlas kılgan yok. Alakan jayıp jalbaraga menen akılı başka jakta. Bazarda, konteynerde, klientlerinde. Je bolbosam dua kılıp atat jegen aramdan, içken aramdan. Aram degende çocukun etin jegen yok. Birödün akın jedi al. Jetimdin akın jedi. Je tarazdan aldadı. Je alıp kelgen tavarın
айыбын айтпастан сатты. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, кимдин дуасы кабыл болса эң уткузган адам. Дуа кабыл болуш үчүн халкун могу тамак таза болуш керек. Дуанын кабыл болуу эң биринчи шарттары жеген тамагың, ичкен суусундук башкаларың адалдан болуш керек. Кийген кийимиң адалдан болуш керек. Аллах Таала эң жакын угуучу бенде, дуаларды кабыл кылуучу. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, дуанын шарттарын жайга коюш керек. Ва мин нафсин ла ташба. Тойбогон нафстан сакта дейт. Кудай Тааладан не урматтуу мусулман бир тууган? Ва мин нафсин ла ташба. Аллах бергенге каниет кылбайсың. Бергенне шүгүр кылбайсың. Арамды топтогондон тойбойсың. Жыйнайсың. Тамагың көп болгон менен, малың көп болгон менен каниетиң жок. Ошондон пайгамбар айтат: "Тойбогон нафстан мени сактагын." Ва аузу бика мин илмин ла янфа. Пайдасыз илим билимден сакта дейт. Пайдасыз илим хадис угасын, аят угасын, амал кылбайсың. Уккандан эч бир пайдасы жок. Жана пайгамбар акырында аузу бика мин хаула арба, дагы жогоруда айтылган төртөөнөн мени сакта деп пайгамбар такиттеди. Урматтуу мусулман бир тууган, кадиракал ба тaqiyyan. Кебирлер сени өтө таквадар көрүшү мүмкүн. Машалла, көрүнүшүңдө сен өтө таквадар көрүнөсүң. Көргөн адам машалла, субханалла өтө таквадар инсан экен дейт. Ва кадиракал ахарун мужриман. Кебирлер сени кылмышкер деп көрөт. Кебирлер сени takva Allah sүйгөн бенде көрөт. Кебирлер сени кылмышкер көрөт. Ва кадиракал ахарун. Кебирлер сени башкадай көрүшү мүмкүн. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бирок сенин ким экениңди өзүң билесиң. Senin kандай ekeniңди өзүңдөн артык эч ким билбейт. Жалгыз сыр сени менен Аллахтын арасындагы болгон нер, сырың ал, сен ким экениңди өзүң билесиң. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, сирен бирөөдүн мактагандарын алданып калба. Же бирөөдүн жамандаганына чөгүп калба. Сенин өзүңдүн ким экениңди, Аллах менен болгон мамилең кандай экенин сен өзүң жакшыраак билесиң. Балил инсану ала нафсихи басира. Kıyamet suresi 14. ayet. Balil insan ala nafsihi basira. Balkim al gana insan özünü en jakşı bilүүчү kim eken. Balil insan ala nafsihi basira degen insan özünü jakşıraak bilүүчү деген senin kıyamatta kolun saga güvölük ötөt. Közün güvölük ötөt. Kulağın güvölük ötөt. Tilin güvölük ötөt. Baskan butun güvölük ötөt. Başkalardın güvölügü kerek emez. Senin özün müçelerin, denelerin güvölük ötөt. Oşondan bирөөдүн мактаганга марканба, bирөөдүн жамандаганга чөгүп кетпегин. Анан бирөө таква экенди, таквамын деп да ойлоп жүрбөгүн сен. Сен өзүңдүн ким экенин кандай билесиң? Урматтуу мусулман бир тууган, жашоодо кээде намазда жүрөсүң, кээде машалла таат ибадат менен жүрөсүң, кээде казиного кетип каласың, аякта жүрөсүң, Кудай сактасын, кайсы акыбалда жан берериңди билбейсиң. Cuma'ga келе жатып өлөсүңбү же казиного баратыппы? Жамаат менен бир ибадат болгон жерде жан бересиңби? Же кылмыш болгон жердеби? Таат ибадатты кутулуу үчүн эмес, Алланын ыраазылыгын үмүт кылып ихлас менен кылгын. Сенин кылган таат ибадатыңа сен муктажсың. Намазыңа, орозоңа, зекетиңе, тобоңа сен муктажсың. Аллах сенин кылган ибадатыңа муктаж эмес. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, сөздүн акыры сен жашоодогу гамың, ойлогон оюң адамдарга кантип жакшы көрүлөм, канткенде адамдар мени сүйөт деген оюң болбосун. Мен канткенде Аллах мени сүйөт деген. Адамдардын жүрөгү өзгөрүп турат. Бүгүн сүйөт, эртең душман. Бүгүн дос, эртең душман. Бирок эгер Аллах Таала сүйө турган болсо, эң бактылуу адасын. Аллах табарак ва таала сүйө турган болсо, Аллах бенделерге да сүйдүрөт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, жашоодо канткенде бендеге жагам эмес, канткенде жараткан Аллах Тааланын разылыгына сүйүүнө жетем деген гам менен жашагын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайиатина ва таваффана мa'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqimiss salah.